Rago orang kamu jauh kamu parakan bang Raja ojang no. Selain dolar aja Pedro mulai kayak ini. Terus sudah pasang. Nyeng orang juga kong. Nyeng urukan yang Tadi ngelajak tabu parakan bang kena cekik. benar tabu nabi. Tabu raja. Oh iya nadu medan tabu raja. Benar. Dunan tabu parakan. Benar. Dugas tabu parakan nyen besu. Gelah. Nyeng orang besu. Raja. Sing ngelagae kayak gini. Lenan magae rago berdua nah saya do kain timpal di mako. Celeng leng. Apa nih? Kadutan. Kadutan. Ngoyong aja mas. Ada dolar. Cak. Ya, royona kada doang. Lar. Sudah urip kini lah. Iya ada nam lakon nying macam orang sen lah. Manying sang yang dikesan. Kadang. Ya. Nawagang. Ini wantaledang pini becek bebawasan. Ring dija kekirangannya mang do becek. Ando nyangre ring banyak. Cai matur limore lo suah saya ngomong tenang. Pada tenang emang. Oh jangan. Tupak kulon paduka batara didiang aturang canang kopek sari katureng paduka batara menedang makin paduka batara Sung si sari. Boleh dong malu sari ya. Kada nak misi sesari nih. Lu komando. Aing era tupak kulon paduka batara didiang aturang canang kopek sari. Sesari Rp1.000. 1.000 sesari nih. Beli sate kambing di kudu setali apa nih? Awang ada sari. Inge. Liu aturang liu dunas, ngerti? Inge. Aturang sesari Rp1.000. Enggak mana? Liu aturang. Liu dunas. Bro. Matur kene ida betara. Nggih. Kaliyu atur janjani. Nggih. Ben mani saged metajan pangkang menang. Nah. Sata rupiah, sata kali do. Oh, 200.000. 200.000. Uangan. Nek sata sekat. B50. Ben mani atur pangkang metajan menang. Kan
Di sasari kok udah muncul mundil. Aleng mana di mangku ji. Untung boleh. Aing era dupa kulun paduka batara di tiang aturang canang kau beksari mesesari Rp251.000. Mang ledang makin paduka batara maosen panjak paduka batara. Kawin canan puniki LPD mang do terepi mang do kerja rahaja kawin canan iki. Itian unasa reng paduka batara mang ledang. Weh, ngel malu. Inge. LPD ni jo pang terpi. Ai iki reng ngasanset. Yen LPD tadi pang terpi yang penting masyarakatnya terpi mari. Inge mantap daging paduka batara di tian unasa mang do kecelan cara do kawin canan. Yen boliu sasarene jek le anu ledang betar. Inge. Jadi betar ke berangkat malu. Berangkat. Kamu kanu kamon. Jak maju manci betara. Nah, mau zaman jani jek kejang takut ke betara. Oh. Ijo betara kepung. Nepes gede-gede kengkenang cara ngedung. Mas kantong 5.000. Kene nake buka akal. Ini 1.000 abo. Ini aneh 250. Cang ke warung-warung. Buka rancang. Aliang 5.000, aliang 10-an. Oh yang ni bodi ni. Aman kepuan cang sedekau. Hidah-hidahnya. Weh. Kepuan jangan yang ini cang sing timpal apa macan ini. Betara aja ini gitu. Jadi kini caranya gedung di atas kertas kan? Ngaskan gong bang 5.000. Cai 40.000, can 60.000. Iya. Sangda setali. Bro, tadi cek sumenil sang lah. Neng takon udah dipintonin, contuin. Oh cobain nih. Lama saya percaya coba, apa mak? Obor nih. Dibi kompor ada 2 pun. Kemudian nyentuh. Macam. Ampunang abu api bas gede nyanan pun nyanan iki. Tahu pandai cara pasar bado. Kamu api sini. Alik. Masa kebos benar. Ngalen deh. Dosa kena api nih. Kene, biasa bertarung aja ngapi. Sengado. Bunuh. Polon je, jenang kene aku betara. Misi nyulap polon je. Dek itu, nang udah kejang nih. Kejang seperti Supakti kene dia betara, ngerestiti kene dia betara, nunas rajang kene dia betara, lek aku betara. Mangin engke. Nunas sampura ring idirane. Nasi wang. Nah, bakal dijang motor ring ratu-ratu sareng sami dikiring mangsit. Weh. Sangsit. Oh, sangsit. Wah, maaf itu. Nah, bakal dijang ring ratu-ratu sareng sami dikiring banjar sangsit. Dingtiang lusuri wang. Di tiang aku betara. Guput atur di tiang. Om Sandi. Om Swastiastu. Lar. Ya, Cida di apa jauh? sing dawa. Bojok Ci. Jadi
Parakanci. Ya, Dari Parakanci Bojong. oh ditiang di Parakan Bojong. Yang ditiang di Parakan Bojong, itu kan Bojong. Wih, Benar, Raos. saya dari Parakan. Kengken tuh dari mana Parakan? Oh, kenten. Bener. Ken patut nih. Mau bersih. Mau bersih, Mau bersih, kedas. ya. Marah lah medas. Oh, durang, mendingan bersih. Oh, itu nyam-nyaman. Ngelah mata cai. Lah, Dong yen supa ngelah mata apa not cuake. mencing lah mata. Ni jelema inyon ngajak mepeta. Jangan nyono bucinyo. He panak kubok ki boy. Eh, ci panak bayi ci. Nenek malu. Yen saja cinglah mata antas ngelah cileliat, ngelah cai tolian apa not cuake tong sampah. Awak ngelamato metolian apa no cinake, tong sampah. Setawang si tong bajel yo. Ye, Apa ye? kayan kebungut lantang lo bian peta. Bungo tobok wangan betul. Apa ye? Kal kengkian idok jo boleh deh. Baik di tukang iket. Nah. Karuan. Kal kengkian hitungan cine. Mau itu anci kengke. Kedagian muluk batu matan cine. Oh, jahit kau ulu mata. Mata kau kena udah mata ulu beda. Ini cai tukang uluh mata. Kau ulu mata. Matan apa ke uluh? Mata pinang. Matan bintang. Blok cik. Nih kini aku. Kene ango. Ni adi ngoyo. Kena. Kene ango. Ni uli beden. Mene apa sangsot? Tas. Pak. Ulang wah. Weh, gini nih. Amun paling gini nih lu beda. Nih, kena. Udong kayak ngoden di sini sing nama. Hei. Adi orang. Korsen hilang. Wah, kumana kene? Kene nih. Konsentrasi. Asal bebuyar. Wah. Awas, hati-hati. Weh, si kayaknya yang ngomong. Yen bilang konsentrasi sini. Itu kejagur cagi. Angka wangi. Ya. Ya. Ben pidan dadi kau nyagur. Ya nyagur sampai ada. Sing yang mau jalan limone. Subodaya nang wake kewala sama hitungannya sing bragat ben siap. Sing ganti bakat penuin cai wake ngadap daya nenek. Nabe, tumen tepuk. Bon makelo na sindang dawang. Ini tumen berdua aja. Masa sing dah diajak mecanang. Ya nyaluh. Aja nih. Dong makelo sing tepuk. Nyen sing rinu. Pada tumen tepuk. Masa sing dah diajak mecanang. Teng duak nih. Ada manja balik. Malu cinawan. Aja nih doh. Kenen mauan wakil lah tagak pati agung sangkan kengken kadan cai wakil midap di madan bakti negara pendekar wakil Pendekar. Ian sajo pendekar. Ane maro jurus apa dan itu? jurus ini kenen Jurus ini wah. tuh madan jurus si kunyuk memetek kelapa alias Sudan Suki
Jo. 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 Yang mau petel celemah, si kurang benci. Betul tawang. Si kunyuk. Oh, si kunyuk. Longsor kaki pungut dia mau orang. Ini marung pesilak kan. Sut nyago rulung ya. Maksud apa sing bakat ancam? Ayo. Ah, kenal baru akhir nampi makanan cai. Mirip cai mau bukti makan rebut. Seng balu kita ancine di peson panen dia mulai bakal apa? Oi, kal kengken nggak? Kal kengken. Ya. Macam siapa tahu ngangsut dari dorong. Dongelah pungut cinage ngapa tak? Ni mas apa tengnya? Wake apa cai? Lan. Bertawang jadi mana? Bertawang gede mana di sini? Siapa tak mesti? Nyen ada zaman sih. Ya, Pak. Yo nyen. Senawang. Gusti Agung tenor. Saya kau lihat. Partai Haji ni nyara kau di sini raja. Das bakar sapat anu. Menyanyi kene Gusti gelah. Nuna siwang bener. Siwang. Oh. Dekat jauh mau jarang. Mungut ione gitu dah. Sangkam dane gitu lah. Cangkem dane cara jet siap upen. Engken jadi open. Saya enggak upen jet siap. Eng. Ni jet siap upen ni. Iya ngapain kan kau mau patok kengken lah. Tapi dan mamane galak men. Mami calu bro. Mami calu bro parangan lu Jagonya latek bukan cai. Jak latek. Apa dagang medugdog lar? Ada kan ada dagang yo dik-dik. Dik. Kan mendugdog. Medugdog. Mati kucet nih. Oh. Nyen sama dagang nih. Semang Gusti Rauh ketangkilan ndok titiang. Menawi wentan ingai nggo dicang nangkir ing Gusti Iwang dan dosi cang suriwang Gusti. Nabi wentan mangkin durus-durus. Ya, Yang bener bakal tangkil kapan sesunan cai le. oh udah nak agung. Ah, Jadi tumben mulai main ke Goraja nak kengken. dia ngaco langsung ada pasal. Nyen micang mama nyen. Saking yari sana melingin sinu. Aden belayayu. Aduh. Emang segar ya di sekar. Mangkinan kenak yari. Meri membuat san sih. Lar. Yang Ngecil mau aja cuma belajar nih. Hei, mau balik, mau balik. balik. Mal. Ah. Surat mau balik bojok. Oh sudah ada balik. Mei. Alah pengkolan marga gede ini. Ang likat na macho, may ilut-ilutan surat. Lo nyaman cina maco. Nang benang maco nih. Mana benda dah, mana benda tu? Benda siapa? Paduh si sing bisa. Yang tinggal nih, kewah nih macam. Sastra Bali nak suka Om Swastiastu. Ada.
Ada ikan nih? Para munto bacono nyang kena meja. Ikan di sini mah kejang. Om Swastiastu. Heeh. Beli agung di Guraja, lungosan ke Sinduraja. Mapan semeton beli lungo kalase unas saja unas tambah. Jani ada rapene kayun beli ngubiah. Jadi Cina malar. Dipisahnya kene juga dramane masih. Masih maco ben. Jago mau tengah buah tengah jelmone ne. Oh, jangan maco. Paman. Si Nami Winayan ada yang belah. Iadi nawang geladot Kenny Chandra Dewi. Berjalan Paman Malwan. Belah ngetek. Mang do nenten ketangah pembinayan. Nggih. Ledang tidak mau pamit aku. Ini saya. Sambil mati tengur. Nggih. Jalan aspal di sisi jalan tekan bunga do asri sana. Yang di Guraja tios. Engken Jalan aspal. Bener. Di sini jalan teh cicing kan, Pak. kalau orang yang mancing gotong royong. Oh, mana motor royong. Bener. Tiap Gotong minggu. royong. Nggih. Lo, Titiang. ya nak istri kali jani mirip yang ada di Puri, lanjut di taman ojo. Yang udah yaner ada hidayah. Gini. Chandra Dewi Kuman patut pisan. jadi newe ide Puri men raben idewana di jauh. Ampun reda hati aku. Somah ditiangkankeun ke tengah ngalas kuman. Nah, sajan menyetang tiang sampun. Doa di tenggejut. Raben ide sengkala dia rasa. Sarap macan mati. Jadi niki buktene, niki bajane logam. I logam i perak mati, caplok macan mati. Ya senemen ngai-ngai. Tadi soleh bidolan. Soleh. Mati caplok macan mati. Wah, ini sing ngerti. Macan semua mati bisa nyaplok. Wis ngerti yang ngomong nih. Belum. Ini kan bajane logam. Logam. Iya mati, caplok macan mati. Ngelekang raosna Dia senawang apa nih? Makin ngerti aku. Tapi ke Yuki Sajang udah beli bobot. Ya dengan sapu di kengene di tengah ngalas. Ayo somah. Udah kamu. Idewo kamu sarap kan macan mati deh. Ini di Puri. Weh, dah jom bang yang di tiang. Di omna liu makejang aku sakti, makejang aku wanen. Nyai kamu caplok ke macan kan kaman ini telam dong amah. Oh galak macan. Iya, macan galak, bungutnya misi gigi. Nah mulai dibungut nama gigi. Ngeplejet dong kamu gigi. Goblok. Ben mani beswang ya. Ngeleng apa jani ben mani marah meswang ya peninggalan. Canang laling modern. Meneng ranang beli ngeleng tu apa beli? Gitu. Gitu apa? Canang ore ngeling ke Aduh, yo. aduh. Aduh, lipan ini. Oh, barang-barang kok ngeling kengke. Barang-barang ngeling. Orang sedel mati.
Sedo mati. Bingling. Gunling. Bingling. Bingling. Bingling tuh. Nyumunin paman ngeling. Ngebang lah lagi jangan tuh. Ngidiolas kelani jani gelekang malu lagi paman. Sing bedak penulian lagi jangan. Oke deh lah ada dia. Sujatine ning ranang paman ngeling buka jani apa paman? Kendan tuh. Kenten kengken paman. Sedannya mati tuh. Aman sedane mati ke bingkil lah, Bang. Apa kebingkel orang dia? Sedane mati. Ide dua kong sedo para kena mati bojok. Wah, maru sedane mati. Sedane bojok. Tadi ton beli dewa jek bingung. Ngage kalah sejani sedo tas si dewa dialas. Nyen dipuri ngayen diaji. Yen nang kamang beli motor dewa di yen sopirnya mati ngudiang motor bor-bor. Aliang sopir serap. Bang genep setoran den. Motor namang ke Oh iya cari motor namang. Mangkin rintiak. Doneng Yuki blok di tiang kelintan. Di Pradene Wenten mana di tiang pacang rara sopir serap. Di Jaman di tiang rara. Beli dari sopir serap beli. Dia kok. Manis Yuki runtuh bos beli sekian di tiang. Belingin harga mayang di tiang sekali motor sopir di tiang sampun enten kari. Semalih biar sepacang nyerap sapunika. Cagar san mere beli motor ini kinyak pacang serap itu aku. Nah, ini mana motor ngerti nih. Buat awangnya super budu-buduan yang dia nyerap, pangkung ngoyong babaro. Jek semangan nyerap lagi. Gendingin, rayu, ganti lagi jek nyerap semangan. Chandra Dewi jaga sekat di bulan Adulong Bali sangsara Bali hanya dia mamanya dan Adi mungkin jaga saja Adi Niki bungkong Bali ne ami Abang cisna trasnan Bali re Adi Nyebar ya? Ya Kangen bengong, nih ya bengong. penyanyi-penyanyi dari kota gitu. Ngangop ya sing ngerti gendingan. Nya sing ngerti. Yo, Bo. Nah, sing jawaban gitu. Dia merasa kecewa bener lo. Belajar bener megendingan. Dia nggak ada guru. Oh, dia beli yang bedek lah, kalau radio beli di Cenekan. Oh, udah 9 sore ada lagu-lagu Bali itu. Yang nembo bisa lagu Bali. Jangan aja luas konser kengken. Radio pas mall dah. Man, CD beli. CD. Aneh ngenang-ngenang di TV nama geneng dah. CD, kada ke CD. Oh, panen. dom li radio, dom li tik, dom li PCD. Nah. Nih Petro aja main, ongkon ngorin mengeneng, ya ongkon ngajain, ya nak ngelah persatuan kini, orang men. Lah gerup. Terkenal, adanya canting campling. Canting camplung, ada ke canting campling. Yang apa bisa mengenai ajak cang luas ke desa-desa. Oh, memasyarakatkan lagu-lagu Bali gitu, kita panyaklung. Dah pas ajom nah bongan sombong. Mara batak bisa mengenai ngomong dua gong ngajak nyaman baeng dia gede jengkokan dine. Bas malu-malu nuga timpang, mara nak mesedekat, mara nak mesaput dak kadena dingin. Mara nak nyongkok dak kadena WC konen karuan. Oh, konen karuan nyongkok WC. Konen. Mising lah semua pret-pretan. Bung mengenai ngarang Yunan tutur rawat cenik. Yang bisa edengan. Pandingan cang gendeng anu. Yang apa bisa mengenai jajak luas ke desa-desa. Bungan tuwong bungan maduri. Cuak jom mengenai. Meli adang dipakan luk-luk. Jauh li sangset toh. Yang buang nyaken beli. Sombong je. Janang beli ne cara kulo. Ada. Mau suluh di Banyu Berak Kang Wangan sing beneng lah meko Pang Tawang gobo awak cara kuluk bengil kudu barakan sama bulu kita begoban di Pang Tawang di Siap. jum.
Wah cerik mat bat Nyen malenan sombong. Orang cicing kudu barakan. Jo. Bes ngenah menghina. Nyen malenan menghina. Nang megendeng cicing kudu barakan bah pungkat nes ya. Oh, bah pungkat di pulas sa. Bang bengong. Awak ke kadang Edeng gendeng ni luung. Nilung. Oh. Yen saja bisa aja geras kita Geras. gendeng. Nah, padimang ba. Hei! Jamuran ke? Jamu abu nawas kopi. Bino kide, tangkolo kopi biko, kopi. Oke, Rio, kobe. Wah! Orang ketinggalan jatuh, ketinggalan Wih, bisik. tuh gendeng nak kangin tuh. Mana cang orang kangin karena ini di Karangasem, di NTT, Kupang, Ende, Atambua, Flores. Oh, Saja dong, Cara saja, pegang Pi. kangin nih yo lah. Oh. Oh, nyaman cange. Nya, cocok yen gitu. Cocok Gendengnya uli bagian kangin. Jenang ya masih cara nak uli bagian kangin masih. Ken. Tin monto selam kulitnya cek badang kotot. Apen badang kotot ada putih nih. Apane putih? Gigene aja ubah nih yo. Main dia ngangkat mara badang. Edeng men, bang nak bengong ya. nak buang gendeng nih. Ayo. Nah, jangan megendeng. Alus manis bibi hati memamunyi ngae ulo kena menyayangi sekadi toyo ane memargi geling rasa sulung enggalan bakat mengugung. Mau kebe canggih galang gendeng beli nak kengken tuh. Nganyam, nak uliang sap apa mula ulian sing bisa. Yen montu mare aeng je promosi ya. Ngelah persatuan grup canting campling. Selesai konser. Plong. Siap! Sampai tadi aja kompromi. Tuh nih semangan Juman nama lo apa alang gendengnya makan benang igal main. Canang uling semangan, sing siap-siap, betawa ancang ibancak kang igal ke sangsit, sing siap-siap bungut cange. Oh tuh nih boj apal Juman. Bo. Jani adi bisa ngesap. Tadi ini di pekan sangsitnya mererean tunian. Beli udiang mereren di tu beli. Meli bakso. Begitu. Bekato dagang bakso ini nyongkok emah cawan sing metlano. Itu lek-lek noleh dagang bakso rumah cawan sing metlana, bro. Dia ngano liak gemrong. Do toleh ha? Aman sing tulis jang sebet kena. Beli diolas di. Buen lantaran beli gendeng itu Ben, manis sajan beli. Ngidiolas lanturang buen bedek paman manis sajan gede gitu. Kayang. Belum. Weh, nyen kajak ngorto tuh ben luung-luung. Manis. Udah dua agung istri.